Pas chamana gap Jehovah ala suga mukta inde tamu karona ni mie iga gole we ne ja gogo ne iga buse ting seru ne kyo sagabit ki moy ge tu ye to gol engane ti shet ne barani ata jok to gole sagabit ke te bit to gol ga bagenge age sam Jehovah go to kondo ji saban wat kyo to magesa jamme asagabit abar go ga ne ti ni to gol embe tu ne mie ga ga ji broinda asagabit ko katagi o ane nami go boto go ga baitiot aram ngetich no ibe ke berta no to wasisini age ngale gap cuma mbili o amma jago ji boroido to be tini galak chingmi tule asaka bit ko kata ko kwe Aga top gane tap cheso le jamge hila su Jehova. Aga te chetagi to joka kwek le ko nyalile ami petut nebo Jumatatu ne mwagulen masip konereji Jehova. Oto aga tina kwek tugul. Chamgei chamanikab Jehova. Eng kainaik kekure Valentorus kotokotin eng leso nebo rani. Amitei kora kwaeng kasi nemwoe kole neregekab imanda. Chamgei chamanikab Jehova, abwati ale kenaigei kibagenge ko biik che toko tom kokere anan ko tom ketuitosi kekure Lilian Maswai. Mitei kosomok kasi nelen makerekong Jehova kochome. Atyo keng'alale kibagenge eng kwang'wan kasi nelen iboru rirenetabgei. Otokotin. kongoi ye tau boroini sagabit kenet ke lesson ne barani ungolole nerege chebo Jehovah nebo job nyetab Jehovah nerege chebo job nyetab Jehovah ongesa utayat pamukto inde agibwage libu sagabit kusop saban mut yo ge gas ke ne bunu ngangwe ge sagabit ke geri tonda ne indang sagabit ke nyoru lagi mujini yeto mi boroindo aktun gawnya jeng ga baigu embe tutab nere to bujaiso Jesu no batte kunenya amen bertan tai negito ingone tisien yo na barani ko mo jage ngalale nerege ko jom ni tap ko embu wait ko mo gole ke ngalale atangora ago batol yo si tap ko ba wi go gen kinet ke agon ko mai ko ke ngalale nerege ko mai ko to si Kotokosit amu netai ko ingot ko nere Jehova kungone muji kotono. Ako ngot ko nere kya mising amu bunu kori chemanaji kugitinye sigik chekin ko nere keyesto mising betushek kibo maye. Kingoit boiyot ko nere gat nguno koyesto chepyosok tugul ako yesto lagok. Kapkebab keruyo timi kokakowalak koek tiondo. Ko ngot ko kibunu korik chekike chotok anan ko kikikerchin ngo kakonerech koe konget ko ngot konerech Jehova kuno takichek kingen as kele acha komakomie sole ketonone tos unotok kwanda nebo kipsengwet ak neregek chengololi koune neregek chatak amu amache ataune kurget agenge nemeu nekale eng kitabutab amache kiro kitabutab Saburi tamanwok tisap ak sisit atetab sosom ak sisit ko kale ako kinyochi kat tengek tanywa akonyit inendet rirenetab kei akimabar ichek kiwekta neregek chi konyil chechang amaingetyo neregek chi kotugul mengeti neregek chi kotugul ngongolole Jehova kokamwa eng yoto kole kinyochi kat tengekwokik kwak
au kinyit kei inendet rirenetab kei amabar ichek. Kiwekta neregek chi konyil chechang amaing'et neregek menying'iti neregek chi kotugul. Ko ngisoman yoto akiker komie igere ile ng'olole ng'olyo ne inegei ne ngilen iker komwoe kora kole Jehova inito ne atkan kora igere ko Jehova nebo rirenet. Kolen eng kitabutab Isaya 5:25 kole ako kilolyo neregekab Jehova akobo biikchik akoyokoito eung'unyi kokirinda ichek akobir akobotonso tulondok chemengechen akoek muswek kwak pusakariek eng kwenutab ortinwek. Ngau notok komoistoegei neregekchik akotokochulat eunyi kora akonomchi barak songoliet koborchi bororiosiek cheloen akoititenchi ichek kobwa eng tabanwek tugul chebo ing'ony. Okeru rwou kochou kang'alalta ano sirutik oeng'u chekamwa kole morongchi ichek neregek kwak kotugul amu kiinyit muguleldanyi rirenetab kei. Komyeiwe Isaya kong'alal kole kilolyo neregekab Jehova kot kobotonso tulondok. Atkan kora eng kutitab Ibranik ko kikiboisie korokutietab neregek koek kabirit serut. Kale ngobirit serutab Jehova eng icheket ko amu chumbek ak biik chelelach ngonerech kotoi kobirit toget. Kobiritu toget ipkoigei ya kawalak serut kobiririt, yani kou karnet nakakinde maat. Kaikai Tos nyanyat. kaikai nyanyat kabisa nakirut. Tos unoto togetab Jehova ne ngobirit keyesta kesor kemandae kurkab injor ibisoru sondit anan une neregekab Jehova. Choto cho ameche keng'alale rani. Kikokochi chechang kobwat kole manachi kwanda nebo arorutiet neos kobirbir nekinomtogei so. Lakini mayait Jeiso anyun kingonyo Jeiso kele oye kaikai mito anyun mau kwan. Tos Jehova nekimito arorutiet neos koter ak nemi arorutiet nelel. Ngisoman sirutik chechang chomoche sitakekweri eng wikini ak wikini nyone ikwong'e ile kamuktoindet nekitul eng tulwetab Sinai ak nekisub akobendat ak ichek ko Jeiso nebo arorutiet nelel nemwoe kitabutab Korintoi kole nitok rwandet nekisubot ichek eng kong'atet komugul akomut ichek kot kolong. Ko katepto ano Jeiso nyokotalait eng arorutiet nelel akuyo kikolkol eng olin. Kimache kinetkei utok amu kikokochi biik chechang koisas Jehova kole ngot ko mirmir met kuno ngobet Jehova inoto mabote. Ako nginye keker neregekab Jehova kele ter neregekab Jehova mau chucho. Che ngokakonyitin ibot kaiwek cheu lakwet ikwer kotereren kobutyi olin. Tos unoto neregekab Jehova? Aja, neregekab Jehova ko ter. Neregekab Jehova ko Jehova nebo chomyet nechomei nematinyei kiwoto. Ako neregekab Jehova kikuitosi yeitinye lakwet nemining neurereni ing yo eng yetokourereni inyekekus kong iker olin koit chito akotal lakwet kolech akolapate kowirchi karit akwo. Ko ione chichoto anginam kochile maat amu katwa laptetab kwondang'ung. Rong'ugei neregekab Jehova kokakitwa lakwenyi. Rong'ugei neregekab Jehova eng setani ak chi age tugul nemoche kong'em unoto sigindet nekisigisie neikose ng'wonindo. Ngotangoe chito king'ung neneng'ung'et nelen chito nyo itorchogei lakini koketwa lakwenyu konacham ikere akot ngong'et cheplanget nekutoi
anan ko ngetundo ko ketua lakwenyi walakse ko tiondo ne makoi sis amu ketua lakwenyi unoton neregekab Jehova nereji kora Jehova kokiyochigei tuguk cheyachen akot achegei makoi aun kityo chito age ako yekeyochigei kit neinegei konerechi konyitei amu kiyain eng itondanyi ako makul sobon nebo koigeny ako ingong'et chito nyokonyalil nenyeret nememuchi kotononchigei anan kong'ololchigei anan kiyochigei munut nokilen kachi munut koimegei kamuktoindet maamu nyitatet nebo kipkei ako nyibatet nebo kit nekeyochi chito nememuchi anan ko chi nekikeyai eng oret nebo kwong'ut ngap kanyitin chi ne lakwet neng'om ne lakwet nekikochi tuguk tugul atyo kobetot konam kimnotet nekikikochi ng'omnotet nekikikochi kotangoep kile kalya chichi konyastagei neteni ako kitinye ng'omnotet neteni nekitasobei inerechi mamu kaamin ng'etkong ako kenerechi ile kitokokosor kuwe chichi akosor biik tugul akosob kot koek chi nekitorori kalya konyastagei chichi neteni ko neregek cheu choto chebo Jehova. Ng'oliot nekamache awang'une eng yotok sikebe kebeberta nin ko kamwa kole eng kebeberta nebo Jumapili kole tigeni akoimegei Jehova amu ng'oki. Bas ne kurgotik chomoche kesoman eng yotok ng'any kitabutab Isaya 59 koitet 2 kole ne sikikuye neregekab Jehova kele une 59 koitet 2 ko kole kikobesyo tengekwokik kamuktoindeng'wong akouny tengekwokik tokenyi kot komatawamach kokas kakaa neregekab Jehova ko yekawo Jehova kwam mbu komwei amu kakoker tugun cheyachen kakoker tengek akoker ng'oki kakuskong kamuktoindet Jehova amu makere konyek biik tengek ako amu kaisindae tengekto inam tengekto ibubony akibor kometaut Jehova akoker oli komwei koib ket amu bo Jehova imanda akobo rirenet akoite boroindo ne pirchin inendet imanda kole setani akine kikoleweno chichi ako nenyu ako taibirchi rangin akoi auyo nebo let kole Jehova atinye nolen respect akonyiti lewenet nekailewen makoi abirtojingei akabirchin rangin akoi amwoe Jehova nebarirgei ak kon ilewenet ileweni ametoun kit nekailewen kunotok bo Jehova. Eng Israel ko kiit yekiu neregekab Jehova ko kakoesyo Israel Jehova kong'et boldet akwo kot tatyo kong'et ing yotok kwo akoi tulwet atyo kong'et ing yotok akwo akoi kipsengwet kesich lakwet nekikure kainenyi Hikabod kakoistogei torornatetab Jehova eng Israel betut yakitun komwe Jehova kebar amu kang'etyo chu nekatasiku ako anyiny sobonwekwak kole angot koesyo Jehova kotoretech komami ng'ala kiibe moingetab bororutiet koluget ipkeibe moingetab bororutiet akebar tugul koboto ng'etik aeng chebo Eli akeib moingetab bororutiet komyeit nyekemwochi boiyot kokikenisiei kolul Eli kobun batai akome ipkemwochi nebo werit nekimitei konekit kosikis kosich lakwet akome kekure werotok Ikabod amu king'et kiuto torornatetab Jehova kokakwo Jehova tuchei tokochikyok tengekto kot koit boroindo nemakotinye Jehova kwai kit age tugul amu kakelewen tengek aketimde. Ng'oliot age sikikuye kora ko kitabutab Romanik kurget agenge komeche ataune koitetab 18 kale kikeng'any neregekab Jehova kobun kipsengwet akobo bistoet tugul ak yoityet tugul nebo biik nekirindoi imanit ak yoityet
amu tugukab Jehova che togunotin eng ichek koking'ongchi Jehova ichek akekere komnyet chetogu kobo yaet nebo ing'weny komugul. Ako koitetab 21 kinyakonai Jehova komakolos Jehova kou Jehova akonan kokochi kongoi. Ako kiberberitu nautikab kabwatutikwak ako imenitu mugulelwekwak koek chematinye naet. Koitetab 23 akowal toronatetab Jehova nemang'emoksei kokerkeit ak tiong'ik, itondab chito neng'emoksei ak nebo taritik ak tiong'ik chebo kelyek 4 ak tuguk tugul cheirutege ng'ony. Noto anyun koitetab 24 kobakakyi ichek Jehova mugulelwekwak, magutikab mugulelwekwak kosub rwonindo sikotewer akot borwekwak ichegei eng ichegei. Akowal imanitab Jehova kowale lembekta akolos akot kiy age tugul nekikiyai kosir yoindet neiberurot koigeny. Kolya noto anyun 26 kobakakyi ichek Jehova magutikwak chebo tewernatet akowal akot kabokorisiek bitet nenyolu koek nemanyolu. Kou noto akot akichek murenik kobakakta bitet nenyolu nebo kabokorisiek akokasege myat ichegei eng ichegei, myat nelolei akoyachigei murenik eng murenik nemanyolu akotewer akochochi ichek kotach melekto neyomegei eng yaityenwa. Kotestai kong'alal eng yoto akimeto ichek Jehova. Neregekab Jehova ko tuguk oeng. Netai ko kaker olin Jehova, koker togenyi. Nebo oeng kometochi kwai tuguk tugul chekamach kwai. Ko lolyo neregekab Jehova ko kokoib mbu ak yeistogei toronatetab Jehova. Kole emet kwal amu ngomi Jehova komi rirenenyi. Kimwoe kipng'omeke kole eng emoni kimenye komi koristo nekichuti nekit 20 ak kiy, ngele 21% 21 eng bokol ko oxygen nekisobe. Chun kang'et chun karibu 78 ko nekikure nitrogen ak chemengechen alak chengering cheu carbon dioxide ak nang korisiek alak chechang. Lakini kamanutiet mising nebo nitrogen ko 78% ko sikorib emet malekwal. Amu ngeisto nitrogen inoto sikonget oxygen neke kolale emet. Ko tepche nitrogen inoto koribei simale emet kwal. Kolale emet. Very flammable oxygen. Kou notok miten nitrogen kou rirenetab Jehova. Nemi emet nebo tengekto. Ako betut yeistogei Jehova koisto nitrogen. Kolen emet kwal akolal emet tugul. Mami haja akot kityar kibritu. Yeistogei ng'alekab Jehova. Yeistogei Jehova ak mieindanyi ak rirenetab kei. Kokakekirinde chomyenyi kot koit taban. Koit koistogei. Koit mwisho ya mwezi nebo arawet. Nelen kipsengwet nyoljin msiara kwam chitugul chechi. Amu kailewen chekuk iwe akoi yot setani ak nang nekokakonin boroindo akokochi akine setani kokerchigei ng'weny tugul. Ako amuch kolewenech akomoche kole ogeni Jehova ko nebo let kokamutak akakonok lewenet nekialewen akoi koigeny. Olewen chebo ng'weny. Kokoito kipsengwet neregek chekoisto togenyi akololyo neregechatak amu tengek ak chito nekoib yoityet kong'eme lakwetab Jehova nekikiyai eng itondanyi. Ako amu kesin inde tengekto olekitun olekinye konam kerbesiat teta. Tun kakwaikwait nebo kwang'utet kelecho Yester nyone maat nebele biich omete akomnyan teta ako miondo nesamis nemotinye konyoiset. Miondo ne ngome teta kebele amu kingap komi mionwogik chekiyachen eng betusiek choto chebo kwang'ut. Ile kokasinyo kerbesiet saa ngapi akoi tun kome teta. Kong'eme teta kotugul olon korotik.
kogul anyun kabisa kerbesiet komie. Tun betut age kole atyan kamach kong'etit komwa kololo alya kole aya kawalak emet karawek kogul kokeny kotokoteshi. Bas tun nyekenam nguno kele amu kakoit miondo nisasamis nguno nebo kemoche kepepel borwekab tuga tugul chekobek nyekinde ma. Alen kole kerbesiat kole katoi kololokitu korotik kole kakamwa ale maya mesoko kakawalak kityo kidogo mesoko mete kolal mat anyun kapkolal mat kole acha nga koet kololokitu mising kosir katoi kopel biik. Mengen amu kimi itit orit olin oye pot kerbesiat kotyoli kityo bare tes kou notok ngenamdagei kou kerbesiat nekinamdagei teta nekakome oite tun yenyekebele emoni ak bunyot ketesiech neregekab Jehova chotok chemamaketab Jehova notok amune kamwa kole masip konerechi agoi ako nebo let yakesindaet tengekto komoimetech kou notok neregekab Jehova cheking'olole eng yo ko yekakongei Jehova kosor lagokchik akomut tugul komweito kou yo imweitoi ngokiet kotuchei eng kebebaikchik tatyo koet maat nenyokotilili emet komugul tatyo kitonon songolietab kipsengwet kokakitilili ng'ony komugul. Tebutiet, tos kimi kebebaikab Jehova chebo sorundet chekikochob anan kikasindae ng'ony nebetei amu kanyokote kipsengwet kole kikobit oret nebo sorunet amu kikait bunyot akosetyech akolaech kong'yelaech kou maswetit nekiit nguno ngibilen ikasu ile aboch tabacheri kijanayat nekokisich lakwet nemining anan ko chepto kitikin kokakwo kochecheyot kakowo kamet tap kolen koit angurni anukuruit age ni talilni kataege ndaret kole ako urereni ak lakwet inai ile kikoek tabu ako ndaret asamis nosute kolen kobra ilyochini ngilen ile iriku kole kota komie lakwet akomach kokwer kole inuchi ker olit ako iwe korok imete ile alyochini nyamu sawabar lakwet abarte koroini iribe ichenge oret nguno kole ipkokel nguno kakoureren ak lakwet kole poker olin ndaret keker olin nguno itilu ilechi akikwer kabisa komatinye nguno katai ne kosusin ikoikoi imeny sikosop lakwet neregekab Jehova choto chekikongei nyokomeny murtoiyot sikesarwech. Tos mi chi nemoche koteshi eng kebeberta nebo Jumapili anan ko tebut age tugul yeking'ololi kibagenge. Kongoi Pastor kaimwain leu rerunetab Jehova ak mieindanyi. Amache ates ng'olyo eng kitabu betut nebo Jumapili. Betut neistogei Jehova yekaorogenji tengek. Amu orogenetab tengek ko Jehova konyitat chomyenyi kou yekiu eng taunet amu Jehova ko chomyet. Ko ingen ile chomyetab Jehova kergei ak sobet nebo kapchi amu tindoi sigik lagokwak. Ko lakwet nekikisich eng gaa komami sigindet nesiche lakwet komakyi cheyach. Ngosiche lakwet eng oret age tugul komeche korib lakwani akosochin eng betut age tugul kole tun komieitu lakwani ako lakwani koeku baoriat ne inegei netun konyoboni tugukchik chebo gaa. Kot koit kowalak lakwani koe maiyek anan kokul sigaret anan koe kerichek cheyachen cheu bangik akot koek lakwani kibiyo komatin netya ko chomyetab kwan ak kamet korok netai kakonyor tewernatet sigichu yekere lakwet kakomasta yekere lakwet komakomi komie koimigei sigindoni eng oret age tugul kole oiyech kamuktaindet kilya sikesich lakwet neuni eng kabwatutik kwak koimigei nebo kwong'ut ako eng rirenet matin kosamis lakwani kakoyait komeche koker kole takawek lakwani
Ko kanyoyonye chomyetab Jehova leu chomyet ni mami sigindet matinga koyai lakwet koe mayek. Mutai koe mayek koibu panget komeche koon kwan akomeche kobar kamet. Nyone gaa konyokoimi nebo kwangu sigik nemakomi kalyet eng gaa. Kot kokurchi polis, melen kakurchin polis amu kachamei. Kakurchi polis kole tamakitoret lakwani. Maketab sigindet ko koker kole oye takararan kotab koit kabisa kakouit kot kolech kamet ak kwan ngipkeratin. Kokur askarik ak ipkerat ma lakwet. Ipkerat eng korkoret lakini kora ngot komi korkoret lakwani kotindoi kamang'unet ipkokere kora. Ako ipkokere kabisa nyoni koipchin kiy. Chomyoni kinye, rirenet kinye kole tomasop lakwani. Jehova ku sigindet netindoi rirget neu notok komautiene Jehova. Aya kityongon ye kakoit kele makeweksei ku lakwani kakoe bangik kokur sigik asikarik nyekemut ipkende korkoret ipkeker ite ngot kobar ngot kome ngot lakwanatak anan komi korkoret koket age. Tia biik chekele kikoit korkoretab koket age kemwok anan kotorokan komeche koistogei eng korkoret kemwok bundukit kende risasiat. Mamu ka maketab sigindet anan maketab serikali nekaribe. Ko amu kakocham lakwanatak kochigei kit neu notok. Kou notok rirenetab Jehova angaite let. Angaite eng kekut nekingen koker Jehova komakoite ui. Kongoi. Kameche atesyi ale eng kitabutab Zaburi 78 eng Jumapili ko asome ale asoman amu koi Zaburi notok ako inyoru atindiotap lagokab Israel. Igere ile kobendi kakomwa Pastor Ng'etich ole kibetita ko yani konyochin kat Jehova kobendi kowekse kokeny koit yani tengekto kotuptochin bata Jehova kochame Jehova koweku kosom nyoetab kat kowekse. Igere ile yani igere bichu kobendi kowekse let kowendi lakini neitei ile yani ng'wan cholwokto. Ako igere rirenetab Jehova netindoi eng icheket. Ko akot kora eng acheket ko ketindoi boroindo neu notok. Keyoe tengek ko rireni Jehova yani mametoi kokurin akokurech lakini ite mwisho. Amu ite mwisho neite kemetoi koistogei kuyo kaistogei nakamwa kole oxygen nekure nitrogen keistogei kolipukan. Ko nguno ketindoi nafasi matkeker ko atindiotab lagokab Israel. Kimite yoto akot akicheket. Kangomwa kebeberta kora nekamwa kole grieved by evil nekekochi kotiken amu yaityo. Ko ngap komi boroindo nerechi sigindet amu netai ko kaitiem irire lakwani lakini ngirire kole ngalen nyokolipani baba choto. Ipkoketchini ilipani iman. Kobiker ile amu kabar chichi ngotesetai alipanchini ipkoe cheechen mising angotun abar kome ikaikai iistegei tamanab kusor ngwonindo nekamang'une tengek inendet. Nebo oeng inerechi kora amu mi lakwet nemining newaker kole ngwei amami kiy naakse kwei amami kiy naakse kole se angu kamaya ara kanyalil buch eng yo makase it wirtanin amami kiy netesetai imbat ngwai kiy nekai ipkityochi mutai keipchi amitwogik kimokchi makatiat ak kwanyiny mukukai kawolit akine senyor kiy ikere kong nebo age kora nemining ni amu mutai kosimemasa kole kangeai tengek komami shida ao keamuan ng'weny. Ko ngap koit tukun akot biik chekarastos komanda mutai konyono mionwogik ak tukuk cheyachen ko ngap kochamtoi Jehova kunoto tamanab inetegei ile ako kinenye sonyolili amiu akot werto nekikobooti nguruonik ko kitun baadaye alal rubet kotore rubet kobwat kaa
ko ngap pachamta Jehova mangunat tengke ukwerin tamana bi buat pandan gichomin inail ang gichomo inen gisawara ko to nyo buruan ko nerega gap Jehova ko mamunyi tatet ne bagi makainat awanyi tatet ne bachom nyit dilen Jehova tamana bari re asa agungot ko mata mu jasarni asar wala semangam keswatam imandan ne Jehova aktungo betya bitur una ta itene balet ko jamta Jehova kitililingon itilile mat sababit ke toy keswata ga gogin ne ba jogo ge sar usir ko ngama ge ngoin tol ko mogol amma to ko Jehova ne ba imanda amungut ko min rega en job nyot go baru ko ga go bobi ma ko ngata ta ne ko hu isi kan ke login ni ye tungo gi gastengek actual wo kuma ko min rega Jehova amu Jehova ko ba del kan Jehova ne ba job ni augi nyogit chon ne rega ko ga ko nyutenge awe tunga ga tartenge ko kitililingon kuma ko min rega o e sunggut na ba kai ganya kai ganya amma ja te atai với chuột mấy bi cái bài bản ta nó mà dùng mà thà Kongo busy pasta. Kangi main ako ba koristan na ba nitrogen at oxygen. Ko abwat kita agenge agerole agenge quality chebo nitrogen ko ginegure fixation. Fixation kotab komai koet mat ngui. Kalau bote nitrogen au kutis. Semalal yotot. Amis au kabwa tongatet. Amu assistant mi tongatet tung libatur kana. Anagoni ni mi tesara desa dana gumi Arabia. Kotab kolal sinyen kolal matinege kutoka sungutin ayiningin California. Aglo kotab konget mat kongete uy amu mi ingiwe tulondo kap leba Los Angeles in America un. Inge bebe tana ba California. Koya matman. Koglo tab konget taritiet ne miningin gole neuin tipteliet. Ip ko purget gole te go purget gole ko kumang ma yan ni jam karge ni jam ge bar mat akinya college ge bar mat ge le gole ko nge tipteliet ko purget gole tut tata ko ge kumang ma kon ko tiar mat ko su koristo agip ko bel bertage kon gai mo ni kola le gumi ma amu oxygen ko agenge nebo properties ne toreti mat kolal gumi konga nitrogen ip kotoreti inyundo ager neregekab Jehova tab koit kasarta nekakouit kabisa kwai ki Jehova amu tuguk chekakwai biik tegekto nekakwai biik neu Sodom ak Gomora ne tuguk che ngolen kogerin Jehova komakotindo namna age tugul makomi kole kaistoegei rirenenyi ak mieindanyi kokakoek buch makomake biik atebetab biik kokoyakitu kia tengekto ku beek atebet netindoi biik kokokwanyasit koyait kabisa nemako kararan ko ngiroman kapkwembeishek chebo ainosiek chechang tuguk cheoe biik koit neregekab Jehova koit let makotindoi aiyo muren ako makotindoi aiyo kwony ing atebosiek kwak chetindoi kotam ne rirenetab Jehova neite let akole kakoyam amu ngoistogei Jehova kityongon kokergei ak kakis kangetalan mat nebo oxygen koet kole nitrogen ororoti komartule emet kolale lokolal nanga mat ngot ingin Los Angeles kokwongdos biik amu mi chito age nekosir mat ketebe kole ara keweke koing'ung kole ara taweksei ngaen atobe korok biik choroin biikab kokwet makonye ngot amu kobek korik tugul kololyo ako ngenenyi kot agenge kityongon nekosirto mat koyotok inyinet kolen kityongon mongen Mungu negen nekoyai amu lokonyo koistoegei mat akolanda kuyo kiker kele akile kibit ki nekanye kitebe kichenge tugul nekimwoe lakini ngaker ko mieindab Jehova nemuchi eng kasarta age tugul koribe eng kebeberi nekanye kongalal eng yu ko neregekab Jehova komasho konerechi Jehova man
Nerechi Jehova amu inendet ko chomyet, ako nerekab Jehova kobo chomyet, ma nerekek chochok chakakonyitin ak kaikes king'wan. Tindoi Jehova chongindo nebo chomyenyi akobo iman kamuktaindet amu mamokyin chi age tugul yoityo. Kou ye kiker Jehova eng oret age tugul, kale tindoi Jehova rirge ne eng oret age tugul komeche kore kowek. Rirenetab Jehova ko kore, nerekekab Jehova ko kore chi simabet, simatestai koyai yoityo nenyi. Ngebe atindiotab Jona, okase kale Jehova Jona, ngisoman kitabutab Jona 1 akoi isomanate akoi 4, ko kilecho kaker emet nekakwait ngekto akameche iwe. Ko kisikoker Jona kabwatutikab kamuktaindet amu maotiot, ko kiingen kole Jehova ko chi nebo rirge. Jehova matin kakwaak kotindoi rirge eng sobetab biik. Mautie Jehova, iboru Jehova leu atebenyi, amu atebetab Jehova ko chomyet, atebetab Jehova ko kalyet, atebetab Jehova ko korib chi simalel ako manyor yoityo. Ko ngoboru Jehova, koboru Jehova eng kitabutab Jona kelech wi koesio inendet kale kiatau banda awe emetab Tarshish. Ko kakelech wi Nineve ak ibiborostochi bichu ile ngosik. Ko kisikoker kabwatutikab mautiot, koker Jehova kole angiakas ak angen ale Jehova kobarirge. Mashonerechi, mashokonerechi Jehova. Ko amu noto mashokonerechi Jehova kotawe ak ang'ololchi bichu akosik. Korok biik chetindoi chemiu chekanyokoim lagokab Israel ko bunik chekure asurik. Asurik ngiro atindonikab asurik ko ki biik kabisa cheking'oi. Kiro biik chekarnok kabwatutikwak ningisis kabisa eng chichotok, ko ngokerin kotos singilchin anan ko ng'utyin ako ng'use berik ako wirenet anan ko kerenit ako tyechin akwo sosit. Kiasurik ko kiakosas lagokab Israel kabisa nemakomi chi ngobwa nguno asurik amu kicham kotindoi akile tindoi chebo patrol. King'et asikarikab asurik nyokokwoe patrol kokere kole une area in yo, ako mising ko biik chebo kokwet nyokobune mpaka. Ko ngonyor biik chekayokyi tuga eng yo ko kikokweri tuga akopar bichotok kobek. Ko lagokab Israel kabisa ko kikere asurik koyachen nebo kwong'ut. Komong Jona ko maotiot, kongen bichutok chebo Asiria kele bunik. Ako kere kole angomarire Jehova, ingeyokto ibai sigunet akamdochi bichu. Korok bichu korotikwak ak kabwatutikwak ko bunik. Ko kitindoi Jona kabwatutik 2. Ng'olyot kabwatutit agenge nekitindoi nekiimegei eng sobenyi tugul Jona. Korok netai, kale kongen muguleldab kamuktaindet akongen mugulelwekab asurik. Kele asurik eng mugulelwekwak angen ale masiku. Kikoitinat nebo sigunet. Eng kebeberta ni angenin Jehova ale yekawe akot ketwa mugulelwekab bichu akosik akoyan logoiwek chemiach anan kosik eng mugulelwekwak, istoi nerekekuk. Nebo oeng, kole Jona eng kabwatutikyik angen atebetab Jehova kele barirge ako tindoi muitaet matin komi yoityet. Ko atebetab Jehova kounotok kot kosik bichu kalyochi nyikemutyi ano? Ingen ile kergei ak chi neikere ile kisas kabisa kot komutai ile ngelechin biik amdochi kolecha korok netai kikosasa makararan chichotok kot korok. Angot ngane ngasis komakere ale angot asiku nyoketepche tuwai, mayani kabisa korok teketebi amu
atoptopeni kotatindoi wasiwasi ole tos kikosich iman lengomachenge sokowek nekinye ko kergei nguno kergei ak chito netindoi seset ko seset netindoi eng kot ko sesonotok ingen ile mutai kakonyor arek chik chebo seset chemi yo kole sikong'et iboe sikouyo ketwa arwet nenyi akowach matin koi kaneng'ung seset akoi kosusin walakse kabwatutikab seset ipkokerin koik ibunyot ko ngakoker bunyot amu karibe arwenyi nitok lakwetab seset ing yu komeche kobar amu kaker kole kebunyot matin iboe ko eng rirenetab Jehova eng oret age tugul ko kiker Jehova kot koker kole kot kosik bichu matin kakosiki komutai kawek bichu kotebi akonyokoib atebet kinye kokeny konyalile chi ko kibane rirenetab Jehova boamdochini bichu kole achicha ko ngisoman eng kitabutab Johana 4 komwa ng'alek cheu chu akole kiimgei Johana mising akinerech kale kisa Jehova kole Jehova asoin ale tos manito ne kikemwa kang'et Johana korire Jehova akosom Jehova kole inyendet inye nikikemwa kinye ile imie ako ikararan tos ing karireneng'ung nikishimwa kinye ii ko rireneng'ung neiboru atebeng'ung yekakosik bichu komakai kacheng bandanyu awendi komasta neyokwo orenyi ko kikakomasta ko orenyi kole roroti kamuktoindet mabote ingen ile nguno nitok kokenetech kele mi biik chekikoyamech chekikeitinat ako makemake bichotok amu kiketilchi kirwoket ak kikelechi ingoike notok kale rirenet ngebranik kale rirenetab Jehova kale keyonye serut kale ngiwe kutit nenywa nekitai kale koindab serut anan nwokindab serut koboru lete rirenet komongen ale kikipimando ano serut amu ingen ya kanerech chito sinye nikerune serut ko ngiker serut kopotoni inai ile yach nerekekab chicho chitugul ngiro kabisa kipnerek chake tugul ikere serut ngokoi serut ikere ile potondoi serut kotwa kutit chu ikere kabisa kolensik serut ko akile rirenet eng lagokab Ibranik kale kikiyonye serut nerekek amu kiyoto kikikeres kele nerekab tarom amu melen mi kiy neiboru koldage sokoker kobotan borto kobotan kakotaune kobotanetab serut ko Jehova eng rirenenyi komwoe kolen tindoi oindo nemuitaet nekoi antab kowech sanit kamuktoindet eng yun kokere kole ngomakomi kiy neoe akobo chichi kakoitinat nebo sobet nebo yoityin ko sikoesho Jehova kokonech kabwatet kenai kele angaite let nebo nerekekab Jehova matin eng oret age tugul kemwoe kele masikonerech inendet konech boroindo age amune nerire Jehova akokonech kokonech mieindo kokonech kasarta tomatwaech kiy chenge Jehova oratinwek koker kole tokatwa mugulelwekchok kesiku matin kakoe chito maiyek matin kakwai chito korot neya angot kobar chi kotokomi rirenetab Jehova eng oret age tugul nechenge chichotok kwachek biik ko kiketilchi kirwoket kikenam kikekur asikarik kinyekemut akoi prison keker ko kikaker ngot kanisetab SDA eng kebeberta age tugul eng olin kaka ko kikakechop program nekisoisereti chito nekakitiach eng prison nekirumindet anan ko kichorindet kocheng kaniset akinyekemut akoi gaa ko korok biik chebo kokwet komatindoi nyoetab gaa korok chito nekikibar chinwa eng yotok sinyekebwa kaniset ak nyeketienso kele kokosik amu kipkosik ing korkoret eng yu nyekesindikisan akebwa karisiek
akeba akwaya. Ko kotinye keng'ololchin chichi eng olin baka korok chetai biik chekerei kolen kotindoi kabwatutik kwak biik kole ngikaketar ng'alekab chichi kai angikakepkeker akot mitei eutab serikali komutu kokeny. Tos ngo kikowalak akai chichi ko noto ikere akai kitiketindoi toptopenet eng biik chekikoyakitu kebwoti kele toto acha makararan berbergei akwek akokeregei komie singo okere ko mesis iserkwetan akobo chichi inoe ne ile mutai kong'eti koroi kinye kitinye ko kenetech eng yuto kole tos eng kasarta netya eng achek tebutiet neo mising tos eng kasarta nenyonet eng atebenyo ko tos kikeker rirenet akobo anum lengesis akeker inendet amu kikwaiwech korot chichi eng mugulelwekyok ko tos eng kabwatutikchok ak nautikchok yekikertoi chichi keker inendet kotiketindoi korot nekibwoti kele oye uni mosik angu mawalak angu moib chi nekararan anan lion tos kiune koki kristianik akobo biik chekikolel akobo biik chekikenai kele kikekochi kirwoket kikertoi ano bichoto tos une rirenetab Jehova ako une rirenet nenyonet ko ki kristianik akobo biik chekikemwaitae anan chekikwai tuguk chekikwaak akikotoi akikerwokyi ako kiketil kesit akobo bichoto mutai kakakosik bichu ko tos kiyoni rumik cheyachen tos ingeker icheket tos ikat kiaker ngot kanisa ngomong biik korok rahisi kemetoi chichoto ulen kotuiyo uni ak chicho korok tomo anyochi kat keeku acheket chekanyekenam kirwoket akobo biik chekikotiakat ako muguleldop chichoto ko kikosik lakini ngachek ketindoi kipimo nenyonet tiketindoi kipimo nekinye nekele Mungu tomayan kabisa korok nyimut ile kakimulanchi koshindoitoi akemwoun ile acha ngot imuchi biker kurget akibun njor anan kamakomi njoret akibiwe kabisa akiwe amu mekonye imutu chichoto kongotoretech Jehova akokonech maket kenai kele Jehova komuitoi eng oret age tugul tomokisiku ongenam mugulelwechoto akobo biikchok chekitindoi chekikolel ak kikolelwech akemite kibagenge koboto bichoto ngelechini biamdochi chichoto chitab kokweng'ung kabisa nekikosasin chito nekimwakomechin nengokerin kabisa kotos parin akikwoun chekikwou kolen Jehova rirenenyu kotokomi kora masinerech tikochi boroindo ngwa Jehova makenyi tos mi chi netese ng'olyo Alenab kebwotwoi pasta en werik oeng chekitinye chito age anan kotun kokibwa werit age kole kono tugukchuk awechigei akipkwamat tuguk komi werit neking'et ipkwam nin yani atya tun kowek kole kaikai nyawe kiboityot komi werit nin ingen tuguk chekikayai nin kongoitu kotoroch kwan akole keengchi yani kele ngeai tumdo nekararan kele kakoit kele kikakome kakosob ko werit ni kimite kobwoti koleni kakitach ni kiatkinye ngwendi kikakot kotomo akot ngotekelen kecheng kole kipchee kelen komakokonu kurgat makerutos kechunu kakawir korik yani kolen kono tugukchuk sai ameche awechigei kotokobwotini kolen ni kakiweku keny sinyokoib chechuket yani komakitindoi kebwat kele kikosik kibwoti tuguk chekiyai amakiutye kekerkeitu ak werinoto kimite gaa amu kimite kanisa lakini yeit nin kekere kelen akekere ano eng kimasang nyokotebe kecheret koek inegei nekatebe benchit inegei
Kwachek kikoikoi kechilgei eng kimasin simokitebi tugul. Kaikai kenyor muguleldo ne naiyet asikobit kenai kele kaka Jehova kotinye rirgei. Makielewani anan ketoche rirenetab Jehova ngot ko makitinye rirgei eng chito age. Kongoi, kongoi. Am- Ya, kameche amwa kora eng yotok ile kikertoi ano biik chekasik. Kebwoto kasarta age kimi chi nekisik kale ki bonindet inendet. Konyo as kanisa nyokomwawech tuguk chekiyai. Kale king'et ko kimi chepyoso nekibo 7 day. Kale ko kia bonindet ane. Kale konyone chepyosani koimo kila kolechino ngebe kanisa. Kale alen nyikebe wikit nenyone. Kale wikit nerube kora koit kora nyokebe, kale kibo kokwet chepyosani. Kale ale lion chepyosani. Ngawire chechuk. Komawire, komaam ki chepyosani ate kitestai anyu kila konyone chepyosani kole kokoliana makoboisie bonditnyu. Kale awe anyoru moi nekimi yo, kale awire kome moita instant. Kale konyo chepyoset konye kora kole angi kibanum, angi kalechini sikebe kanisa ra ngebe raba. Kale ale ngawire kora. Ile maiku instant ku moita konye komame. Lakini kameche to cut the story short. Kale kembou notok, kale kemboi kotarue, kale konyo lapkeiyet neo kole akoborgei chepyoset kai. Akokor chepyosanatak. So kinyo chichi kanisa nyokokon testimony. Ko kingokor, kale ko kinyo tuget neo nea kole amune sinyalili nenyu. Tuget nekinyo. Akakonyo pichetab chepyoset kai. Akokor instant saa hiyo. Ko kingonyone anyun kanisa ko kikimutu chichi kireu makertoi. Nyokwo tai yun. Akomwawech achek tugul kemi kanisa kole kimokwa kora. Okera kouni ko kiatimam lakini kitengekto nekioe amu kole kimokwa bonin yekai lakini kiawe baal amu ki chito nekikirubekei ko kibonindet kel alelchi ale ngibaal nenyune simanyokobana. Ko nguno kouni ko kiakor ko kingo kakong'ololwo tuget ko kiasiku akale akoi awe kanisetab chepyosani. Ko nyewo kanisetab chepyosani ipkosik akomwa biik tugul chekikakobar. Ko eng yotok ko kikitau acheket kirwokyi chichi kekere kele kisik iman chichi. Kekere anyun kikokor man kisuboti ko saa hiyo kotoi nyokoriet nekiiting biik kole ara kisik iman chichi anan tokomi. Ko kimwa ine kabisa kole kiasiku lakini kiakor ako kiakor ak kianai ale kanisetab chepyosani kinyone akonyone kila bwane ale kiamune simanam bonditnyu chepyosani. Kole kiasiku as maatinye lakini ko kitokorwokyin biik kole acha akinye tokotinye akinye. Ibwoti ile kibek iman? Ko kanatak amwa ale ngomite takirwokyin acheket amu kitinye nyoetab kat acheket. Lakini Jehova netinye nyoetab kat kikinyochi kat chichotok lakini ki acheket matingakomwa kole kikosiki kikonai Jehova nebo man kotakirwochi acheket. Kergei ak kongoi mising. Kergei ak ingen ile ngo kitilen panget anan ko kitilen ki komi berutiet neng'etu. Matingakosom moet. Igere berutiet. Igere ngot biik cheking'etin chekilolyo anan kibel maat komengech. Ko ingen ile mabete berutiet notok is. Ngiro nguno keldo kabisa yu igere ile uye kobwatun kele kilyao. Kole ingen ile kibel maat amining. Angot kimainget inye lakini kikimwau. Ko berutiet notok no kobwatun maat nekibel. Ko kergei nguno ak tengekwoki chekikwai biik. Anan korot nekikwai nguno nakemwae anan kemwa tilian ile eng atebenyo ko ki biik komi kit nemakinyochini katkei acheke eng acheke amu chitondit. Ko eng atebenyo nebo chitondit kingen kele kipimo nenyone kikipiman kemeche kepiman chito kabisa kokararan atkinye ako kararanit akoi nguno. Makimuchi kepiman chito nekiya akakokararanit nguno.
Nguno keibu yoityet kinye ak kenyekenomye Komayamegei. sikulit nebo nguno. Kiibu kele metangoi toko nekinye chichi kai. Ko noto nekere ngot bonindet ak bonik chekikobwa kanisa. Ko korok netai komakotebi tuwai singyo. Kwanza ngeba kele kakiyomis, igere sanini kabisa komie. Igere ile matos walwon nenyinet. Nyonjo. Yani kabwatutik chekikoingian ko kikokonech kabisa kebe taban. Karibu kanetindet nebo Peru. Kongoi Pastor eng kaisisin. Mi kibendi kwaeng kasi nemwoe kolen neregekab imanda. Kongoi Pastor Nyalile kemwoe akobo neregek. Masib konerech Jehova. Kikochi patience. Kikere kele akot kingonerech kiit wakati nekinerech Jona. Kokakoro kapkwamda akosik biik chechang konerech akine. Ko kimuita Jehova eng inendet kora. Kimutae Jehova biik chekikakwai tengek ako kingen kole siku icheket. Ko ngap konerech Jona ko ngapkwamdochi biik akonerech ko kimutae Jehova kora. Masib konerekyi Jehova ako king'ololchi Jona eng oret nekararan kora. Ko nguno kebendi kenetigei akobo neregekab imanda. Tos yachen neregek? Kimeche kenai kele tos yachen neregek? Tos mi neregek chebo iman? Anan tos mi neregek chekelen kararan neregek chu ak chu komakararanen? Tos neregek ko oret age neiborwech Jehova akobo chomyenyi neo akoborundetech ano yekanerech inendet. Eng atkan kora kimuchi kebwat kele Jehova ko chomyet. Jehova amu mising komaking'olole neregek. Eng atkan kora keng'olole kityo chomyetab Jehova. Mie Jehova. Masib konerechi Jehova. Amakimeche kebwat akobo neregekchi anan keng'alale neregekab Jehova. Ko eng ki age tugul nekingen kele Jehova ko chomyet. Ko tos neregek ko yachen? Kale nerechi Jehova akobo tengekto. Manerekchin Jehova chame Jehova kiptengekyot. Ako nerechi akobo tengekto nemi kiptengekyot. Ngesoman eng kitabutab Epesoek, ngesoman yotok. Epesoek 4:26. Kale notok onerech amoyai tengek amat kororokto asis kotaonerektosi. So koboru kole mitei neregek. Mi neregek chebo imanda. Kale amat kororokto asista kotonerektosi. Koboru kole in the process ko kitesetai amu eng Sabato wikit eng lesson nekokinetkei wikit konye kokimwa akobo lang'unet nebo Jehova. Koboru kole akot achek tugul ko kikekonech mitei emotions, kitinye emotions mi nguno nito nebo kenerech. Ko kakakomwoi Pastor Nyo kole tos ngonyo chi chelesos akotal lakweng'ung ko tos isis akibaibaitu anan inerechi. Tos neregek komi eng acheket? Nga kimuchi kibwat akobo Jeiso akobo miendonyi ak chomyet. Komi kora kasarwek che eng bukuit chemwowech akobo betusiek chekinerech Jeiso. Kimuchi ngesoman eng kitabutab Mathayo 21 kaitet 12 kekere kasarta nekinerech Jeiso. Mathayo 21 kaitet 12 komwoe kouni kole akiwo Jeiso hekalutab Jehova akoon tugul chekialdoishe ak chekialishe eng koyotok akokabui mesosiek chebo walikab silingishek ak ng'echerokab chekialdoi cheptugenik akolenji ichek sirat kele kikure konyu kotab saet ako kaowal koek kebenetab rebik. Kairo eng yotok kiwo Jeiso melen kiwo eng peaceful, melen kiwo eng oret nekiboiboiyet. Ak lekingoitita ko hekalutab Jehova ko kikakowal bichu koek olekialdoishe ako olekiwale silingishek.
Ko kingoit yundo ko kiyon icheket, kikase kiwo eng neregek, melen sinye kikabui meset ko kiwendi kityo peacefully ak kikabui meset pole pole ilechi. Ikere ile kiwendi eng neregek ako kinerech inendet ak kopir bichotok kimi yotok ako kabui meso ko abuch tugul amu kineregek chebo kakoitita. Kingoitita kot neki suppose kobwane biik nyokosae Jehovah, nyokonyoru chamyetab Jehovah, nyokonyoru kalyet. Ko kakowal bichu koek oret, koek kebenetab chebo silingishek, kiweche silingishek ak ole kinyanyasane biik cheu chekabwane nyokolen konyor chamyetab Jehovah eng yu. Cheu kibananok, mosokik ak bunoti chekimi yotok. Ko kikatoi bichu konyalil. Ko kekere eng yutok kele kingwo Jesu eng olotok ko kipkoon bichotok ko amu neregek. Kinerech inendet mising amu kikakewal kotab Jehovah nebo saet koek ole kialdoishe, koek ole kinyanyasene biik. Kilenji icheket kioyai kotab baba koek kotab rebik. Amu eng yu ko kimi kora chekiyae ukora asikorabe biik rabinik. Komi chorik kora. Kingen eng olobo siro kele mi chorik kora ak bwane akichek alake sinyokonyor kasarta neimuchi kochor biik anan koberber biik asikoibe rabinik. Kingen eng yotok kele kingwo Jesu yutok ko kibor neregek chebo imanda. Tos kimokonyolchin Jesu iman konerech kokaitit kanisa suppose komi biik kosae konyor tuguk chekiptubotoi, tos kimoko valid neregekab Jesu eng yotok iman. Kora eng kasarta age ko yekinerech Jesu komwawech eng kitabutab Marko 3:1-5. Yutok ko yekikawo Jesu asikobit konya chito nekimeat eut. Kingen tugul kiyakesomani kurgani kokeny. Ko kingowo Jesu ki betutab Sabato. Ko kiwo Jesu kolechi chichi kameat eut telel. Ako kilechi chul eut konyois. Kengen kele eng betusiek chotok kibo Jesu ko kicheng'e Farisaik mising or nename Jesu asikobit korwokyi icheket. Ko kingoker Jesu icheket kosistos matwek, kingokakonyois Jesu ko matwek icheket amu ki icheket ko kiribe kityo, kikese kele ki icheket kiribe ng'atutik mising. Ko kingokakonyois Jesu koker mugulelwekab bichu, koker mugulelwekab Farisaik chekiuen kot mising konerech. Kikase kele kinyit inendet mising ak kibor neregekchik. Ko eng kasarta age kora nekinerech Jesu kemuchi kero eng yekimite kingomutu sigik lagokwak komutyin Jesu. Kekase kele eng oret nekicheng'e biik mising Jesu ko kikikere Jesu ko chito ko laitoriat nemanyolchin biik cherecharecha kobwa round. Ko eng biik chekikimakiiti mising ku lagok ko kingobwone sigik komutyin Jesu lagok kole tamandab kokonor eut akosochi icheket. Ko kikergong alamalyetab Jesu bichotok kole simemut lagok korikyi Jesu. Ko kinyit Jesu eng yotok eng yotok eng Marko, kitabutab Marko sisoman atindiondonotok ko Marko 10:13-16. Ako ngasoman eng yotok kaitit 14, Marko 10. Marko 10:14 sisomanchigei eng tugwotik chun alak. Komwoe yotok kolen, ako yekingoker Jesu konyit akolenji ichek ochomchi lagok chemengech kobwoncho amoete ichek amu bo bounatetab Jehovah cheuchu. Kairo kibwati icheket kole lagok komi ng'ony mising eng betusiek chotok kimakiiti chepyosok ak lagok mising. Ko kingoro lagok kekere kele kanyokobwa koi, mara kibwati mangen ale kimi ne kabwatutienwa eng betusiek chotok lakini kiker kole lagok komuch ko biik chemakimuchi kibwat lakini kole Jehova bo bounatetab Jehova cheuchu. Kinyitak Jesu amu kiete lagok kobwa alamalyek.
Kale kichome Jeiso lagok ako kiiro kit nekibo kamanut mising eng lagok. Ak kiiro mising kayanenwa nekitinye. Nekimache kole tainetegei biik akobo tainetegei biik lagok akobo kayanet netinye. Eng kasarta age tugul eng yu, eng examples chu kakonok somok chekakonech sirindet eng lesson, koboru akobo neregek ab Jeiso chebunu tigityatab chamyetab Jehova netilil akobo imanda ak ripsetab biikchik. Kaibor eng yu kele neregek chekitinye Jeiso komelen kele ki neregek chebo kipkei. Kimoko jealousy. Ki neregek chebo imanda che kere akobo kit nekararan, nemakyin kit nekararan. Ko nga mi neregek chebo imanda. Mi neregek che inerechi chito lakini kale onerech amat kolya akwek. Mat kororokta asista otonerechi. Ako mi neregek alake che ngenerech keyoe tengekto. Neregek che kororon ko cheibu kalyet, cheibu chomyet. Amu neregek nginerekyi lakweng'ung nekaai kiy nemakararan ko amu kechome. So mi neregek che iityin anan cheibin iyai tengekto, iborishe, ichubishe, obeshe ak biik alak anan obolye. So komi neregek chebo imanda cheu ngangeib lakweng'ung nyo anan kebir lakweng'ung anan ko lakweng'ung nekaai kiy. Makoi iro lakwet kotinye rotwet akile nam anyun baba nam akimetochi. Inerechi ngokaai lakwanata akidisciplineni lakweng'ung amu ilyon inye ichome. Ko neregek che kororonen ko neregek chebo chomyet. Neregek cheipchinin tengek ko neregek che yachen. Ko mi tebutiet eng yo nekateb kole nee nekakinetkei eng yu akobo neregekab Jeiso. Ak nee tos yai nee asikobit isich simenerech akoi tos imukoksei menerech akoi koskoling ko ki biik Pastor Nyalile. Sawal tebutyonotok kongoi mising. Ameche aibin ingen neregek chekitindoi ko ki biik ko amu mami chi nekeyonye kiyonyegei achegei ak kebimoni neregekyok achegei kotab kele kipnerekyat nemanyu amu kingen leu neregekyik kikebiman kingenai kele ngepkeiyo koloboti barak uyo kakinde volume kakites komi leketoktoi biik leketochei kosikotestai neregekyik koba barak ko kikebimankei achegei ko amu kikebimankei ak kekergei kele kitindoi neregek cheu chu. Ko ngeibu kristianatet ak sobet nebo Jehova nekakisoman amu tomo ketuiyo ak Jehova sikeker inendet leu kole mwoiwech sirutik komwoiwech kele neregekab Jehova kobo chomyet. Ko ngonerech Jehova komeche kotoretech akai sikobit keistoegei kiotok nekanerekchi. Ameche aibin nwokindo lagok mi kametab lagok yo, mi lagok somoku chebo kapchi ako sikobwa biik ng'etik alake chebo kokwet. Kokeny ko kicham komi mbiret nekikure tennis. Ko mbiranato bo tennis ko mbiret kabisa nekingetiar ikose kabisa ile ketiar komie. Kwendi ku kipchabet. Onge lagok mi alake kimase komi alake kotiar. Ko kimi chepyoset nyokeyoe biasinik ing yo kole kotiar ake rongli ako kwer chepyoset tennis toket kobut chepyoset kitoreren rotwet kobesio ak biasiat ko chepyoset tugul amu neketiori akine ko wirat kijanayat nenyinet kwer kamet kolechi shoo kobut ameche neregek chekibit eng kamet akobo lakwenyi neketiorchi mbiret ko neregek cheu ne? Neregek chotok ko neregek chekanyit ingele inyitoksei ile ikoeng ne lakwani ko
mele na kai ge sasa la kwani amu gangi gere go tiare bere go ge kai bai bai i gere le ango je sa ni lo go ju go mi ko to go mi kim de ne I ut ya bere tu ko je ibi but go be shagru tu ta gin a pias ya ne ge Yeah. jo kung gi abi shong man amus mele barin go rotas me barin ma ko barin de la gin ka sa la ga gurun man amu ge to ba kung malyo ni wol ni la kwet ko iwil wajini ingereke kekanyetin kole kalia lakini is lakwet ko bai bai na mukta bote lakwet akole I kama tate watini mama ka lakini amu ka ko master ka ko gor kamet ko kita ne wek se kamet ko to ko jame lakwan melen so sake lakini ingrire ne ni ne gere kole lakwan ko nyite kityo ndereke jata kama jo ibi ole ing Jehova ing gore take tugul ing soben ko kerge nguno ak tuguk chekiyoe ko ngeyai tuguk chekiyoe kokiyochi Jehova matin kakiyochini chito age kokose Jehova uyo kitorchi mbiret inendet kobo konyekchi lakini eng mieindo ak eng muguleldonyi kochomech akomeche kowekwech sikomabit mateketestai keyae tebet neya ne mutai keyoyoityo ak keng'em biik alak. Kongoi. This Kongoi. question, director need to Pastor Ngetich. Tos valid kenereki biik chelelwech? Kongoi. Neregek ko kit nekatokosing muguleldong'ung komwoun kole kakwa kiy nebo maiman. Uu ng'wonindo. Mamache chi ng'wonindo lakini betut ndakiisto ng'wonindo iwoche. Mi biik mi miondo akot uno netinye biik nematinye ng'wonindo. Lakini bichotok ko kiketil kelyek amu kikwa mamakas. Kotiach age Kipchumarik komakas. Ko mami chi nenyolili ngonyoni kosir chito nematinye ng'wonindo. Amu wendi ipkolal anan korut kurut amu matinye ng'wonindo. Ko neregek komwaun kipimo nebo kiy nekakeyaun nekayait kolechin mi kiy nekakoyait. Tebutiet as nguno ko yekainai ile mayait itinye sekondisiek chebo ibwat ile okay amu makararanit ki alia amuchi awal arekebishan kit nekakayait anan anerekyi chito ningoiwo ako manachi kokakananyu makoset kotkan kora amu mamache arekebishan gei awal kit nekakayai anerekyini kounotok ngolelun chito ko kararan iborchi ile kakolelak amu mi chito nekakolelun amekonye imwochi ilugui akoi inerekat ibunybunyi ngori yani bulbuleni ngorit lakini inamdegei kowalakse koeku miondo koroato amu kekerchigei neregek ko kiptuibotoi nebo notok ko yekakelelun kong'ete mat nekeyestoi kele kotwae kene koroepchi kokuno kiptuibotoi komi tuguk oeng'u mi nebubunyi neregek kobit kit nekure Ingereza implosion nekatul koyesyo neregek koyesyi moet orit koek moet ing moet akomi anyun nekayesyo koyesyi sang kayesta ko age tugul eng choto tuwai ko maiman. Nebo somok nekararan kosir tugul ko iboisie chomyet ibarte ile kakolelak kit ak ikerkong ngo ka lakwet ngo ka chito age otebukuny ak chong'alal asikobit kewal kiyotok akobit nyoetab kat ak kelitit chichotok tatya mutai konai kole kakoek lelut witoret akine kokuyo ole kabitune lelutiet amu ngap kolelun chito komatinye habari ko nginamdegei ko tun kobarin betut agenge tun komong tun kole chito ang'e angitom imwoi ng'olyondoni angai iyai munut rani kakimi kororsoni kakitindoi kakikonori kakakelu makosani kai amu si angotom imwoi ng'olyondoni ako mi as neinamdoigei tun kobarin inendet anan kotesetai kolelun chichin amemwochini
ibilabu ipkokorgen ko kokerukyi yaitiet asikotestai kosik chito kole ngu kamaya ngap mami ki noitoni amuchi ait ake nomoche kokekochi chichin kotestai tengekto kot kotun koek ingeleliot akoek chito nekakoyait komataitoretkei. Kongoi. Lilian. Ameche ates Eva nekakemwa amu kinerech Jeiso kokanyo kanisa konyor biik chekelen kialdoishe. Ki betusiek choto ko kiibu biik konyokosome nyoetab kat. Ko kiibu age cheptuget, koibu age yani rabisiek. Ko rabisiek choto ibu ko kimakat kotililen. Ko nguno nginyone korok kwanza ketindoi tengekto nekemeche nyisom nyoetab kat. Koyoche iwal chepkondok chotok iwale coins anan rabisiek chebo kanisa chemi kanisa sikekonin chetililen sikobit ikoite. Ngo cheptuget kekonin cheptuget netilil. Ko kibwone biik alake chematindoi ko nguno ko kitoi bichu mitei kanisa ko katindoi makutiet nekalen mie kele kikonin rabisiek chetililen. Lakini anyun rabisiek chu kotoi kosich yani koek magendo. Kekonin chepkondok chukai lakini kotinye nakilen exchange rate. Kele ngokekonu siling 10, kekonin siling 10 koyoche ilipan siling 12. Kobit koiyo rabinik chukai akopchechigei bichukai cheka siling 2 cheka kakiteshi barak. Koit matinye cho matindoi ko matinye komasikchi nyoetab kat. Ko kinyokonyor Jeiso kole ngakoek chemung'arainik bichu melen ile toko makutiet nekararan. Kikiptengekiot ibiale rabinik asikobit atyo kwaldae rabinik koek mung'arainik eng kotab kamuktaindet. Kokta mesok chekikialdoishe alen kiterrenso cheptugoinik koba. Ko nguno echeket kimuchi keyai kiy nekitou keyoe eng makutiet nekakararan amu abwoti ale kingotou kokelen sikobit amu kaibu eunek chesomisen ko ngikochi rabinik chekororonen asikobit kokoito kito netilil. Lakini kuchutech tuguk alake chebunu amu kamache kotaunenechkei. Tos tuguk chekiyoe kemwochini Jehova korok. Kabwatutik chokimwochini Jehova ile katinye kabwatutiet kimache keyai kouni. Rai Jehova indoiwech, mwoiwech oret nekiyoe. Sikobit koek Jehova neindoiwech. Mbuch keite kora keeku mkoraek. Ngimwoe Ako kamakingen. ngemwaut ako makakobit mokoreinatanatak koit mung'aret kanisa nguno. Ot pastainik nguno kotiache len kokile kikoitoi rabinik chekilen bo seed money chekale nyindoi koek keswek sikesochi kochang'a. Nguno ngitinye akot kometinye kiy age tugul kabisa koibu chepyoso neos kabisa anan ko chi nebo nani kole sinye kesochi sikonyor chechang. Yaitu mutai kobune ndegeit pastayat bune karit Mercedes ak karisiek cheechen akolen Junior sinyasaun sisi lakwet asaun Celia koek mung'aret kabisa kaniset ni. Ikere akot kanisosiek alak ngoib chito nyokokon sataka konam chito sataka kole chuto chekekonu akawirek kole ng'et akimande mateweke kaniset nyu betut age. Kowendi chito koriroti kolen ara kakekeren ak kipsengwet ipkosomot chepkondok sinyokokoito cheile chang. Koeku nguno mung'aret nekakoek mung'aret kabisa amu sin kemwoe Lilian ko kiboto biik chekiloen ngap komi biik man melen kityo kayachen lakini kiloen kimukomuchi kong'ete olin kokiibu chepkondok sinyekealdochi nego ak eik eng yuto karibu kanisa. Lakini kong'etyo chu akot tany nemnyoni neingen kele aume kirorokap keren aume noto kotomo kome ipkealda kanisa noto asip kikochi Jehova noto ketil kechokchi haraka amame. Koek mung'aret kabisa nguno kikowalak akot nguno ngimwa ko tuguk cheu choto chekinerekyin Jeiso anan ko chito nekakonyor kasit eng oli
kolechi lakwetab chito nyo Nairobi nyochengun kasit, tap koitit olindo kolecho ola koe ko chepyoset nyu korok, anan kolechi amutin gaa korok ikonon sikonin kasit. Koep chito kabisa chemosit nekatar lagokab biik ak chepyosokab biik, ko tuguk cheu choto chekinerekyi Jeiso chekekochi koimak. Ko chito nekakoek ndaret kokwolok ing olin, ako inendet nekata pastayat, ako inendet nekata kandoindetab kaniset, lakini inendet nekakwo oli sikong'emendat lagokab biik anan ko boisiekab biik, ako kata kanisa utok ole mwechin biik, konyone chito nemweu olin korironu, tun baadaye nyekeberber ing oli. Ngap akot tukun akot pastainik kikoike choto kikonyo lakwana ko kwony nebo chi nekikotebi mosich lakwa. Akoi kolechi nguno kikoperuro Jehova anendet, amuchi ang'etin asi atilili. Koboisie chito kole isikishe komie, konyekeyai ibetab kengul. Ko tukuk cheu choto chekikoek shida, chenyone chito man amu makotinye namna. Koyani chito kwai kit nekakimwochi amu mami oret age. Tun baadaye kokere chito kole kiberbera. Ko tukuk cheu choto chekikochi Jeiso konam cheritit, amu konereket choto chebo Jehova chemakomuito akine Jehova. Kakowalak biik chekotoeku biik chesoru chito nenyalili, nyokoboisie nyalilatak tinye chichotok kopar chichotok akonyalil, nentun baadaye ngemwoun akot akinye kokelengse muguleldo ngokekas tukuk chetesetai. Lakini komi kotou tukuk choto komengechen, mamache keker biik chekwai tukuk cheechen, taune tukuk chemengechen chekeyae akichek chemoche kisiachkei kelang'i au ne age noe nemanachi kokenda Jehova kebeber tatyo boisie boroinoto. Taune tukuk chemengechen cheu yo kiketebe kaniset koek kiketech kanisani kikelya, atyo konyo chi age nekoitu, atyo nyekele kakikoito basari anan kikoito nele akiketebe kanisani koek acheket kikiteche sekero kokone koroito ni korok bo nini kolya koit ki nekait nebunu kanisa kolya sikikochin korok werik chechoket ak lagok chechoket cho koitu oin kokerkeit ak cho kibo olikinye kilen acha ngimoche inyo sugulini ibiole teskit korok amu acheket chekikiteche koike noto kaniset. Ko tukuk cheu choto cheketou komengechen ngunotok baadaye koek nyalilda ipkoek tukuk as cheechen chelonye kot koit tukuk cheikose kololin mo chito, kotaune tukuk chemengechen cheng'moshe kerib acheket kebot kemiten kektakwe. Mite ku kora ngatatates ng'olyo ingele acheket kimite kwenutab tukuchutok chu, ako tab kikemete mami chi neng'olole mising, ako tukuk cheimech aketesetai kemi kanisa akemeche kebe kipsengwet, mi ki nekekure resentment eng Kingeresa. Resentment ko nerekek cheroisi. Kale yeikere long'unet muchi katekemi kanisa kole chito maikata komie kekata kai, lakini komwoe lekakikatita, imuche kole kekata maany eut, yani kapiman eut lekanyonindo lekekatita akoib kiyotok kole uni mi ki nekiochi, yani korwokyigei inegei. Ko ngorwokyigei inegei muguleldonyi kotesetai kounoto mutai wikini nyonei komuchi maikat. Ko ngomakikat eng muguleldonyi kosise eng kabwatutikchi ak nautikchi kole kakisasa ako makomeche anum. Koiste chiyoto kot kole chito angameto kanisani ngawo kaniset ake, ko eng muguleldonyi kokakolaa kit ne eng kabwatutikchi kole nguyo kikaywa makosa angu kikelelwo. Ko nereke chotok chotebi muguleldo eng kasarta nekoi ko neng'eme kristianik eng sobenwa nebo kila eng kakiletabgei nebo kipsengwet. Imuchi ikararan iame mesa iyae ne age tugul eng kanisa, lakini eng kabwatutik komi ki nelechinin ingen ile anum ngokerin kokero eng kong nea. Imuchi kakus kong chito kole kokeng'alal komeche sikonai kole ngo nekokolal kole kiker le kakerto ango makero komie mere kakus kong kabisa kochilyo kong, yani ibuti iteshi ng'alek chekachang'a eng orititab muguleldo ng'ung iratkei. Ko nereke chotok cho kidogo kidogo cho kiibe
ko eng kasarta age tugul matomoke lakini koibu loutiet ne nyigis ne mutai ko kakokonech komaketindoi tilyandit achegei eng achegei eng kristianik chekimi kanisa maangot biik chebo sang. Kongoi missing eng contribution che kakokonu. Chotok tugul ko kakobarwech how ole kinomdoi neregek anan ole kisolvendoi ki biik ak ketinye weakness. Kilelchini biik alak kolelwech akichek. Lakini kakomwawech eng yo sirutiet kole moany kororokto asista kotonerekyi. Ongeeku chetinye nyoetab kat, keeku chenyochin kat biik alak. Atya eng kanisa ko leaders eng kanisa ko matkeeku cheinochi biik alak. Tos akot biik tugul akot ngoma leaders, amu leaders missing cheshokoityin corruption missing amu oindet kocheng'e chotok. Ko ndakimi Paulo tasire barwet kosirchin kanisengung kole ne. Kwakere eng kii nekokaende chito status kosir kole ngoker ndakomi Paulo nguno koker kaniset nebo America anan nebo ano kolen eng kanisetab maybe Agero. kanisetab Ngero. Mangen akot ale ataune ano. Ko tos ndakasiru barwet Paulo rani kosirchin kaniseng'wong kotalen ne? Tane kii nekere kong kolen oye kouni ak kouni ak ne neikimitech ko ngotoretech Jehova ketiegei Jehova sikobit keeku chekimuchi kesich yekakinerekse komatkeai tengek. Asikobit ngemenye Jeiso kesich nyoetab kat. Nyoetab kat komo nyalulnatet, nyoetab kat ko kimnatet. Ngondoiwech Jehova. Amen. Atache kiboitiot nebo nguni nerube kotarwech. Kongoi abwati ale kaketar lesson. Kakeng'alale nekit kaketyin tugul. Kameche kityongon keai summary ako eng kosomok kasi kolen makere kong Jehova kochame anan makwetyin Jehova keretab kong. Ko engesoman kitabutab Ezra 5:12 ka lagok kingokakotach kwanisiekchok kamuktaindetab kipsengwet konerech konde ichek eutab Nebukadnezar laitoriatab Babylon kaldaindet neking'em kong'em koi ak komut biik koba Babylon. Inyoru yu lagokab Israel kemut yani kikakochang'ait cholwokto eng koek kiptubotoi lagokab Israel. Kot ko kichamchi Jehova laitoriatab laitoriat Nebukadnezar nyoko komut icheket. Melen is kile kinyokolecho ongeba anyun. Yani kanyo eng fujo atyo konam icheket. Nguno ngobit boriet kebargei ko chekakisindan bas komut. Ilechigei kilya Jehova nekichamchi komut yundo. Ko ngiker chomyetab Jehova komi chomyetab Jehova eng bichu. Kachamchi Jehova asikobit kokuskong. Ngab inyoru tuguk choe chekaakis neyoe ipkong'wanit kekas kakimwa lakwet nekakwa kinde korkoret. Ko ye kikure eng Kingeresa kelen kawo time out. Ngo lakwet nekakoyai makosa kelechin ngobo kenyit ak aeng kelechin wiyu dakikaishek 2 anan ko 4 iwe dakikaishek 4 ibitoben inat metwekchin matwekun chi kokonin ibwat kokonin kabwatet amu ibwoti kityongon ile kalya iker makoseshek chuk ngibiweksei ibwat ile oye kaler ak isome nyoetab kat. Ko kikochi Jehova koba Babylon. Babylon komelen ile kipkonyor kotebisa kou ye kichame kikiboisie kwai boisiet ako kinyor nyalilda eng yundo. Ko kora ngakiba yundo ko kitinye chomyet Jehova ako kimeche kosor biik chemite Babylon akichek
asikoit ng'oliot yundo, ng'oliotab Jehova. Amu lagokab Israel chekiba yundo komi melen ile kiyachen tugul. Komi chekiba ako kiib ng'oliotab Jehova asikobit konyor akichek kasarta lagok chebo Babylon konai Jehova. Asingelilnotet nenywanet koit akine kole yekaitita komat kole Jehova kotinye ubaguzi amu kichome lagokab Israel ichegei. Kicham Jehova chitugul. Nekiyain machame chebo Catholic anan ko machame chebo Seventh ichegei, chome chitugul. Ako konech kasarta, ko kikochi kasarta akichek lagokab Israel ipkoitita kekochi koba time out koba Babylon. Ko kingoit olindo ko king'et laitoriatab Babylon akichek koim komelen ile kimeto Jehova akine kolechi Nabukadneza ile oitinye uhuru ikochi bichu kokas kong'wan kabisa komie. Kiit akine kikikochi nafasi ako kiit Jehova kokochi akine milenyi. Amune? Amu chomyet, kakikochi kasarta, kakobwa biik chekoboru lapkeiyetab Jehova lakini maker yoto. Ko ngesoman eng yoto kenyoru kora atebet nekikikochi akine Nebukadneza. Ko tos ateboni tos kiyai akichek kounoto aketesetai kounoto? Ameche kora kenyoru kitabutab Jeremia 51 koite 24, 25 ak 44, lakini ameche kityongon kikwa agenge sir si isoman eng yoto. Kolen kitabutab Jeremia 51 koite 25, 24. Kolen akayokchini Babylon ak biik tugul chemenye Kaldaya yaityenwa tugul nekiyai eng Sion eng taing'wong, mwae Jehova. Kero abaorionen inye tulwet neing'emisiei, mwae Jehova, neng'emei ng'ony komugul, ak achul eunyu atokyinin ak amilden eng uwandosiek ak ayain ieku tulwet nekikolal. Ekas inyoru melekto kora. Ko ka chamyetab Jehova koite kiwango nekonin makomitei kokochi yaityet kotestai. Ite betut ne amu chamyetab Jehova koite kole kakoit mwisho. Tos mwisho neunget inget? Mamite chi neinget. Akoite chamyetab Jehova maikochin tengek koek akoi. Koyeit yotok amait yotok kekonin kasarta. Kikonin kasarta inyoru ngap iwendi akot eng matatu ikose tiendo netieni kende nderebaindet kotien tiendo neng'ololi akobo inye kiptengekiot. Ako ikas ng'oliot ko ng'oliot nekang'ololun ilechi kanae ne kole kami yo. Ko kasarta nekamwaun Jehova. Tukun Jehova anan kot eng lakwet, tukun Jehova akot taritiet neimuchi konyokoterep kong'ung akotien cheptuget. Ako ngikas kole iremtoi cheptuget ko ngang'ololun. Ng'ololun Jehova akot eng ketik, akot ngochor asista, akot ngiwendi kong'wan asista, akonyo urwet nekamebwotchini ile kabun ano, kanyor boldet, ko Jehova nekonin kasarta. Ako ngap kasarta notok kikonech ilechi yani iwendi sipitishek chechang chekonin shetani kolechin kochoktoenen, lakini ngot komende break akiyepit amu Jehova kotala koite betut nekakobek kasarta. Ara anyun biik tos kitindoi chomyet neu nobo Jehova nemuitoi akomuitae biik alak ako sikecham asikobit kosich kasarta notok ngwek inyendet
nemwochin ako iyeku tala makioktoi kuya kakemwa kele chito nekakowek kale akot eng kipsengwet ndakiyotwech keker kokakowek chito agenge. Kale kekere kipsengwet kibukendeshek chetuldos ngo piano anan ko yani iremi kipsengwet amu kabaibait kipsengwet akobo kiptengekchot agenge. Kocheng konyo kiptengekchot nekingen tuguk chekiyai kinaktae nekatakichome akekochi Jehova kele iman mayani tuguk chekiyai lakini Jehova amache ikono kabwatutik chemiach atoroch chichi akabai akokochi kamang'unet nekikono. Maelewani amu tuguk chekiyai kibaranum lakini maelewani lakini kono Jehova eng kipsengwet kamuget. Ibwat wale Jehova tuguchu kisomani eng yu ko amu sikowale Jehova kabwatutikchok sikoistoiwech cholwokto nekitingdoi anan ng'wonindo koistoiwech Jehova ak ieku chito nekilen oye ngotinyoru chichab kabanum kale mi chito age nengituye ilechi ikat kolechini kongoi korok ilechi imwochino kole kongoi kipkekure kongoi amu mwae Jehova kale mwa kongoi eng kiy age tugul. Abwoti ale mi kitabutab Korindoek anata kale eng kiy age tugul mwochi Jehova kongoi. Kale akot ndang'wan netya kolen kongoi kotko yani ipkelechi kilya silen kongoi sait age tugul kolen kimamwae kongoi mwae Jehova kolen mwa kongoi eng kiy age tugul ara mamwae kongoi ni igere kawal Jehova kabwatutikchok kotko istoenech cheyachen chemakekere. Asome ngotko mitei chi nemeche koteshi yoto sikebe kiy amu kakwo sait. Kongoi mising. Kameche ates ing yo Lilian ya kamwa maybe asomani ing yotok makwetyin Jehova amu kamwa kole makere kong Jehova kochomei. So makwetyin Jehova kerkong'et yakonu. Ingesoman eng rirekab Jeremia rirekab Jeremia 3 koitet 31 ak 32 ak 33 kale amu akot ngokon aragenet kotakorire kou chang'indab rirenoshek chik amu mainyalilsei kokwetyin anan kokochi aragenet werikab biik eng chang'indab chamyetab Jehova anan rirenoshek chetinye Jehova komelen kele kwetyin ako boibochin yenyalili chito. Kakataimwa akobo kingen tugul ole kinyalilda Nebukadneza ak eng biik tugul chekikochi Jehova kerkong'et komelen kele boiboitune Jehova konyalili chito. Kingen akot eng kanetutiet agenge nekimuchi kinetkei akobo sobetab David, sobetab Daudi ko kingowekse ko kisa ine mising akomwa ine kole asoe netya akuri netya ko kinyalil mising ko tos melen tos kinyikis ititab Jehova makasyin. Eng tabushek tugul chebune biik kowekyingei Jehova amu ngap ibune kanetut neimeche konetin Jehova patience anan ko nyalilda neibune ng'wonindo neng'wan mising komaboiboitune Jehova notok ako tos makase ng'wonindo ingen ole kikostoi ko kale melen maboiboitune yekaindain kunotok amu tinye chomyet. Kale eng yotok kale amu makwetyin Jehova koibu nyalilda anan kokochi aragenet werikab biik maibchin yaikab yaityo kirwoket chame ichek ako eng let komache imanda. Kongoi mising. Eng betutab kwang'wan kasi kolen iboru rirenetabkei. Ko eng yu kemeche keyae summary kibagenge kele tos kiborundoito ano rirenetabkei. Kakekas eng somanet nekakenyoru. Tos kiborchi biik alak anan tos kosoman biik alake kole kitindoi rirenetabkei amu kakenai rirenetab Jehova eng biik alak kotingenech eng achek. Tos kibarte rirenanotok tos kiyokochi biik alak anan kilen achacha bicho kaikai tugun alak kaikai akot aalda koret akamande eng yu.
Otoche mwalimuinik kotesyi eng yoto. Atkan kora ko ngokakwaun chito kinayat ko chito ndinyo imoche ile takas ki akine ki nekyakas ko kokel nyokosom nyoetab kat anan kele kakosik ilen acha akine makas ki nekyakas akine moche akokase akine ko maunoto Jehova nenyo neikase ile akoi kolipan korok kokas akine ki nekyakas kitinye ki netokologu muguleldo tabalas ine no keiywei ile anae ale kikowalak iman koter no amu ngap kotaiywei lakini ngap komi ki muguleldo neilen aja tuki kasit nikichane kinyalila tukuchu tugul akoi kolipan ki kidogo ako ndakinyochi ngap merotyo korobonchi korok akine kokas ki kidogo koyoto yemi kaimutiet maunoto Jehova lakini konoto neimech ikere weri kinye akwa nebo arnyatab koit oli acha akinye chikotekechike tuguk chuk akikoek chechiket lakini kokwanete kit agenge eng yoto kipchei boiyot tuguk kopchechi weri ko lakini kingowek kole ni mining kotokawek ne amu kaborok tuguk chik ko ndakiwalu boiyot kolechin acha kingapchei kokiapcheiwok tuguk akomapchei chomyet tokotinye kebeberta nebo chomyet ako ngetebi ak chomyet kesoptosi nemami ki nekergei kot kowalak akot muguleldab nito kokochi akot daeka moja anan kwat akolech we namwe ak tun kosop akine kiberur ni kokeny kot kotun nyokotoret ni betusiek alak amu kwanatkei ale ka mokoryo chomyet nemami ki nekergei lakini ngobit oyet otinye ekainik million kirwochi pa mogiliek tugul kotar kapanan toyot akamokoryo chomyet kounoto chomyetab Jehova ko chomyetab Jehova sikobit kochutwech nguno kit nekakinetigei tuguk oeng kebeberta age keng'olole imanda nebo Jehova kebeberta age keng'olole rirenetab Jehova rirenetab Jehova kochomei akoisu komi biik cheikone rirenetab Jehova nekakotebi Jehova korire tugul parire tengek parire korot age tugul makanye kotwa chi akoi kole tukucho ara kilyochini kotos Jehova nekakwa kibobit akine kokeny nekamakotitiip kotitich tengekto kongimasin kokakinet imandab Jehova ipkoek bokwong'ut Jehova mache imanda kityo matinye ot chi nekariren nyalulat nekibut amu nyalulnat ikwere kokas mat ipkoek yani tepche nyo Jehova angin koroito rungusu kokwere metit kung amu borye imanda kityo matinye rirge iwendi ot kile ngot ko Jehova konoto anyun nebo iman kityo nematinye rirge komamache ko ngot ko nimbo rirge nematinye akot nyeindo akine amu nyerireni ang chito nekikibare chito ilyochini nguno ituitosi ano ng'alechuto tuwai neimuchi irire akinyochi kat nekakosik atya ilyochi chito nekikibare chito akoi kochomyo Jehova tuwai kotko akot akine nekikibare chito kokere kole katiach akine ne ortinwek chekiboisie Jehova kounoto kotachek koketeb ile boisiet ano tamirietab Jehova sikobit kibarte akot akichek rirenetabkei kokateb tebutiet as kole kale sirutikab Jehova nerek ako eng nerekekuk komeyai tengek kounotok ne ortinwek chekimuchi keboisie amache asor mong'ot aeng kityo sikechokchi amu sait netai ko Romanik 14 Romanik 13 koite 19 kokamwa kole amoyochi chi yaityo eng yaityo obwat tuguk chebo tekisto eng taitab biik tugul ngomukoksei ngokwek otebi ak biik tugul eng kalyet chamanichu amoyakte muketut akokochi boroindo nerekek amu sirat kele nenyu yaktaetab muketut ayoktoi mwoe Jehova kiptaiyat ako ngwam rubet bunyong'ung ibai ak ngwam melelda inake koek amu yoe kounotok irurukchini ng'etetyot metinyi
Amang ko terterin yaitiet ako terter yaitiet meniye. Kale adarech ako mo ay tengik. Ako kalo ko achi nereke proindo. Oni chige po. Ne proini. Kagang gap kabit nyita tetang nereke kotikor. Kung nyaka ikor ilongu agi ay tuguk chemutai ing nereke jata ko iyo chichi na utchesile chego au. Kung nye potere jake ne ko lakini kakakole lun lakini kanyisir ko ityotok. Amache awek akine cheko sirto. Nyokoweku kosir chekakeyokte. Weki nei iteshini nyokoteshini. Kilal mat asolany tuwai. Tokoste. Lakini ngot koek chi agetugul nekekochi boroindo nereke. Kobendi inyekakobwa ng'uny nereke amu kekochi boroindo konywa. Kobit ong'alal eng oret nebo rirke. Ak neiwechini amu itupchet ilen kitupche. Ako kakokol setani keswot kwenunyo. Kot ko mutai ketoi yao ki lagokab Jehova tugul. Amache amwaun kit nekoilelwo sikenyorchigei kat aketestai eng chomyet nekokitinyegei. Kobit tilyandit nekakichomyogei akoek reconciliation. Ko makiterter kityongon tengekto nekakobit ako kakiterter setani akobunji torornatet Jehova. Ngoliot age ko kurget nebo oeng ko nokobo Ibranik 10 koite 30 kokamwa yoto kole amu kingen inendet nekimwa kole nenyu yaktaetab muketut ane noyoktoi ako keny tun irwokyin Kiptaiyat biikchik tugul. Kounoto kole Jehova metoiwo amu eng yaktaetab muketut ko ngap betut age ko makiyakte muketut lakini kesus. Ko ngeisus ko kale chi resentment ang nerekek kou sumu cheye ile amache ayai sumu sikome kimaitan. Ere mengo tos iye sumu ile sikome anum ko yeinome nerekek isupchinigei kou chito nekele amache ayai sumu sikome chichi lakini chito nemei ko inyendet. Kounotok nyoetab kat ko kale toreti min kalel ako toretin chito nekikilelu amu walakse kongwonitu kiyotok akoek ing inye ngwonit neimuchi kobar. Lakini yeityach ko kekonu kele atinye amune sianerekat akoyamo anerech akoyamo ayokchi muketut lakini kamete set free. Forgive ko kale give for, yani forgive, give for. Yekayamin nerekek ko kakonin meindo ak yaai kunotok kotiakak sobondanyu akotoi komuch koike ainet nerote beek amu ainet neko sakotagum akokerak koyokitu beek kokulyo. Ko ngot ko matesetai korotik amatesetai chomyet amatesetai tilyandit kotoi kouchon orit akotoi ibul inyendet akongwanit muguleldong'ung akonyin nyitatet. Ako kale Jehova metoiwo amu angen. Lakini tebutiet anyun ko ii ngotametachi Jehova amayokchi muketut kole kamoktoi kokonu arabutiet nebo kwong'ut. Ang'et chokobo wo kong'ete oli kong'etita emet nebo cherongo neloo konyor lakwet nekiyoe kasit nebo kwong'ut kiborien neko inegei. Koborien neko lakwet kai komi chepkamet amu kimoche komerese eng konyek ako kijindat kan kora koloni kotepche kurgat kityo kole nache mawendi neko kirorechino mawendi neko kirorechino koborien kasit inegei. Ipkokelchikin ine komi neko oloto koborie konyor murerenyi akechomyo kimut anyun nyekeboisoni anyun tun kakoboro kila kitu kochomyechi ak kwan keuny akeyochi mambut ni kapindua serikalit. Tatepcheni kakechop harusit kakoborok kotienso lagok chebo chaik kele kitieni anyun kaborok kembounoto keumchini kalen kole nguno kenam nino kelechi kop akepupuny kutit akeib lakwa kapkogo ipkoitu keborok tumdo nebo ni. Kinerech akobo kinerech irecho
baadaye kini ne kele dai simu mami ngala si itun kora lakini isko kago tunin mago uchamu tumda ne go amus ko yegu siet korok number 2 ogi number 1 nyende konere chago bono mami kene gargai akonere kususini amu giyameis nyaka til ninda lakini kingwanit mulel dab recho kot ko mato nyor nafas kipsengot ko beru amu kap panam mulel dani kon koit kipsengot ko ibu beru reti o itu ki nyimgul dong gol ngonendo o sirta malaga yana to aglejis ibu beru wala mami nami nafas ko kita mel gorge betai tungguain dia malaga yata ke nyagi wakta pasal sumuno che gi agu kelen send back to the sender itu neregat kita pokokata macam ngabi agak aja agak lawekta tun badai ko tayo ko sigis ni mus mami ga berret iwekta to lawa gela ara mo wa jini na ke degi ba makose lagane ka ko tiam sene ngulul da ni ko kula ngasa asam nya tap kat yo ba amu ko to le goro pas ngi amu kaje ke tim ni ne ko tayo ko nere ja ne gonere ni ko legi gala liman login si ngai nere ko saiti ungun ang gupit sigiros amu ga age ger ci sang goro gini ger ci sang ko te bi tun bada gini ne ko nyo jawo bu gini ne ko se ci ta mu ma do sila ko polis mo nyo bu jo yo ko al jo ba saut ko si ngeti kan mo bas ornya tas nere ci bare ci ko mi ko le jo ba yani i korat mo geri le jagat ci gi ko matata ni tini ini ko ci logo ko te don iya ene ko al ci Jehova sauti punya mo começa aí dinrega ko pe tabo tun badai ko nere ki ko le Jehova amma jaget ke ko le Jehova fine mo jala ko logo ko ma ko na bana toshe min ko pariote be careful what you ask nere ki ma ko pariote amu nere kora lakini ibwat kita genge na ko pongu ako itai ga yana bale kutun komme lea en galilana tap tengek tani lakini ibwat petut agenge nebo koy kenyi yetun kiat kurgot kap kipsenget katyo ko ngeto kokere lea kokere chito neto sungi katanu biik ako ukto biik akoi koit yu nyokutuny akole mama ikata koleji ngo kole mengeno kole mongeni kole ngongeni nane amu mama nenyu kole mongen amu kiame ingalelanet to mirese ngonyep ko iran kole a Jesu agenge ing mojoroni ku kalya mogonyo kubun kabrecho kalya kwa kablea chito nekikisasei akisastoe lakini kitungo eng noto ne kail muguleldo ot kenyochi kata kiberur kotinye kubun Jesu yoto mabuni age nebo neregek imukakse ko kikilelwech acheket lakini inam neregek chatak kot ko makomi nafas neiberuri kipsengot ipkoyai koberur bunyoni kikalelu Kongoi. Kaimwa kinyo Pastor Ngetich. Mi biik che ngap konereksop kole makituitosi eng ng'onyu, kituitosi kipsengwet. kamng'o werjeno ngunono Kole makikotikei eng ng'onyu lakini ngetuiyo ak inye mami kipsengwet. ole kebune mami So ui nea ngemwa man practically kele kenyochi kat chito nekalelun korok netai korok kakelelun inerechi wasicho unless ko mi these emotions kiyae Jehova eng kerkeindonyi ak ketinye emotions chuto kikekonech ko kakomwa kora kowanenech eng yo kole monerekso akoi kororokto asista lakini kiteptoi ano ak chekalelwech eng iman tos kinyochini kat kunoto kityo kele kikonyo Jeiso kitinye Jehova eng muguleldonyo masapos akot kenerech tos unoto ui kiyoto no kabisa kacham yo kamwa kole okochi nafas okochi boroindo neregek yes kounotok ako nito toko neregat komat kirwokyi
ako ngikochi nafas keng'ololchi mutyo kot kotulian muguleldanyin simanamdagei mising. At the same time ko makikiki kele cham makoi kinerech lakte kole sawa lakini kalugui kopare kora ako nguno ko makile pa iman nerekek suptegei akoi amu akoi koparin, lakini at the same time ko makile ichich haraka ile ngobek chokchi. Nguno ngap komi ot biik chekang'etit akot kosirto chito kole no get over it, just get over it, you know. It's too long. Kokobek kenyisiek oeng'u etab kome kono kome, achana na hiyo, get over it. It's not easy. Makoi. Yes, marahisi. Amache asoman kitabutab Mathayo, Mathayo 5 angal ako wakati Mathayo 5 kaitit 44 ak 45 kale ako amwawok ale ocham bunikwok ako osochi ichek cheusok si oeku werikab kwandang'wong nemi kipsengwet amu ikochin asistanyi kochorchi cheyach ak chemiach ak iyokyin ropta chebo imanda ak chemobo imanda. So koui nea kai kityongan kesich nyoetab kat. Kekochi kasarta man eng yotok amat koimech notok. Ako ye kikochini kasarta nereknatet, mat kikochi kasarta nereknatet. Ako ngit kikochi kasarta kakuyet kenai kele kasib kwaiwech chichi kouni ko kakalya. Ko mashikelupukani kou volcano ishinerechi ingen singap inerech chito iropochi chito komi yotok. Ko ngetekana step mi nerekek miitei. Melen kele kimache kele kikonyo Jeiso sobonwekyok komasapos kebarte nerekekchok. Mi nerekek komi man. Kai kityo kenai kele mi nerekek ako kiwango netya ole keiptoi nerekek chuchoket. Meche ngakakenerekse iteken hatua korok, iteken a deep breath akile okay. Ka nee nekaanerech? Kakalya sikolelwo chichi kaib nee nekai. Iman kainerech isupchi. Lakini teken a deep breath amaiyaktan korok sibwat ile kanee kai. Amu ngot kekochi kale nerekek komi man ako kitinye ako lakini ngot kikochi nafas nerekek yoe tuguk cheechen. Kimuchi kebel korik ak kimuchi keyai tuguk ako butokse tilyandit. Ko ngeeku chetinye nyoetab kat ko kesoe korok konyo Jeiso oritin yo akotwech asikobit kenyoru nyoetab kat noton no kokikitambusin mugulelwekyok tambuch nerekek komi. Ko ngetekan a deep breath ak kotoretech Jehova. Ngates ng'olyot agenge ale kakeib kasarta nekoi amu tuguk chekinyoru ako tuguk chekitindoi kila kebune tegutik cheu chu. Ako yekakeng'alal kemwa akobo nerekek chebo biik, ko ngebe pichaitab Jehova ko Jehova inegei neingengei akomeche kokonech atebonotok kotebe mugulelwekyok. Kele Jehova kotindoi rirgei. Iro setan ile kanyokolelda eng taitab Jehova akoum kebebertab malaikaisiek agenge eng somok akomut taban koesio Jehova akomach kole karum Jehova. Iro rirenetab Jehova nemabar setan eng kipsengwet. Ako kikiturur inendet maswetit nebo keny koboto malaikaisiek. Akokochi nafasi kotokomi kimnene kakeya chito. Komimi chito kitigin konyo setan eng kerenet akonyo koberber Hawa kokere Jehova kimni. Komabar kora. Kometochi nafasi koker Adam ak Hawa lelutienwa ak tengektonywa. Ko ngiker isubonu likikotebi rirenetab Jehova akoi rani, kekere kele rirenetab Jehova ko muguleldonyin nebo chomyet nemeche kokol eng achek che koyonik chekikeyan inendet. Kimeng'isiei ak biik ak keng'ololdosi ak biik ak keleljinegei ak biik chotok. Ako kenyoru king'wan nemi eng achegei akobo kit neoiywei biik alake anan nekiyochini. Ko amu ng'wonindo nekitindoi eng kasar age tugul kot kikebirtegei mugulelwekyok ak kenam kirwogutikyok achegei eng achegei ak keker kele tekemuoksei kwaak yachen eng bichotok chekalelwech. Ameche kendegei eutab Jehova eng mugulelwekyok tugul amu
tuguchu kemeng'ishei tugul ak kemi ak tuguchuto ak bichutok chelelwech ak kelelchini. Mi biik chetindoi king'wan akobo achek, ako mi biik itindoi king'wan akobo anum amu kikolelu. Igere ile tuguchu koumech achek tugul. Asome ale ngotoret koiri Jehova mugulelwekyok sikobit kenyoru tilyandit ak Jehova ak ketebe eunekyik sikobit tuguk chemeche Jehova kochi biik kosuldae eng mugulelwekyok maamu magetnyo. Amu eng magutikyok tikikitindoi maget kende listit chebo biik chebo kipsengwet, takichorani eng kainaik ak kesir chebiriren ak kele anome komawendi kipsengwet, anome kowendi kipsengwet. Kitindoi kimnotonoto lakini makitindoi kiweso kepchei biik ak kenai ngot ikere ngot chito nekoya nebo kwong'ut eng betutab mazishi kokonye ng'o komwa koroatak ya. Kimwoe kabisa chemiach ak kele kikararan anum. Komi biik chemi kwenutab mazishi notok cheingen kole kikolelchi anum ak kilelwech. Ko kasome ale ngokotustus Jehova mugulelwekyok sikenyoru ayebindo nebo Jehova ne eng kasarta age tugul kerire ichek chemami amu ingele itilite akichek rirenetab Jehova eng biik. Ngawek atindiot agenge kityo asatare ko betut nekawo Musa tulwet tab kolen koker Aaron ak kundit age nemi yu kokakoai kanomunik. Ingen ile kiwirta koik chebo ng'atutik chebo Jehova ako kiwire moita nekakichop koek kanamwet kolal moita akopetak emet akolokoi bichotok akowek emet kowek yikiu kolech chebo Jehova kobo kimasi ko chekwek chekaoyan osub ateboni mele kisikomwochi lakini kiwire koikab ng'atutik 10 konget emet koboto moita ak kirekto koba ainet ak keker. Kekere kele anga Jehova koyoktoi muketut ongemetochi inendet amu inendet newalu. Tab ketyem keai ketoret Jehova amu kakwai lelwech anum kele meche kokas kecheng namna kecheng biik keal kele tamabara anum anan kobit ki kesomchi anum kele ngonyor ajali kome. Yani meche ketoret Jehova ing ng'wonindo nekitindoi nekikolelwech ongemetochi Jehova sikobit kowol inergei ak ketebe eunekyik sikobit ribech ing neregek chekitindoi amu ki biik. Alen kongoi mising eng kanetishet nekakenyoru. Kongoi amu kaomwa tuguk yani chemite kawaida eng sobenyo chekikure practical asikobit ako tuguk chetinye mising amu ngweche asista ngipkororoktoi kokainerekyi anum kakoyaun chito age ko ikere ile kakokonech ole chomyetab Jehova neo nekonech kotulian muguleldo. Kongoi mising akot kora akot ndakinerechi ko chomyetab Jehova ikonin kotulian muguleldo amu ng'ololdosi ak Jehova mecheng chito age. Kaimwa Pastor Ng'etich kakemwa ile kale kitabutab Ebranic 30 nekakamwa kole yani bo Jehova metochin yani koikama nekamwaita ano kole metoi metoekwak. Ko kabwat ale kanereke chukitindoi ndakikonech kipsengwet koyotwech konye kole ikere metoekab biik chechang koliplipendos. Komabet kikwami metoek amu tuguk chekilooti oyie ngokonech lesson nekakinetkei oyie kokimisak maat akemete tuguk chechang kemwochi Jehova ong'alal ak Jehova sikobit kokimis maatak akenyoru lapkeiyet keai boisionik chemiach kale kimuktoitoi ano kimukte cholwokto amu mi shetani yu ako ndakityeme konyone nyokowirenech ake ilechigei kianyochi kamut
lakini kale kiai nimye kosikimukte ko Jehova ko kikochi mugulelwogik chok anan keng'ololchi amu ngisiste ko kaaiku mastit ne ng'eteteni ong'alal ak Jehova ngot ko mami chi age tugul ko ngeng'ololchi Jehova amu kikokonech Jehova bukuit cheng ngot ko metindoi bukuit abwati ale biik alak komatindoi bukuit lakini kikoit bukuit mabwati ale mi bukuit nemi online eng kutinyo lakini cheng'ololi Kingeresa komite online imuchi inyoru eng simet ko ngometindoi kora ko imuchi kemwa sikecheng namna nekimuchi kecheng bukuishek ketoretkei asikobit amu mising ko barwet neng'ololun Jehova eng sait age tugul kemeche kenyoru kibagenge eng yotok asikobit matekela mastinwek chechang. Kongoi mising ako wikit nenyone ketindoi lesson kora nebo lo nekit kakiit katikati nebo lesson nebo quarter ini nekinyoru keng'olole chomyetab Jehova ak imanda. Kemi anyun abwoti ale kakekero ano imanda ko eng kakiit lesson nebo lo kong'olole akobo imandab Jehova chomyet eng imanda nemwoitoi ano Nandi komye. Chomyetab Jehova nebo imanda. Yes, chomyetab Jehova nebo imanda. Ko siketuye kibagenge. Ko ya eng katikati ni ko isome osoman oyapte asiko chomyoni kakinai kowalech achek mamite kekas makimache keeku entertainers akot acheket nguno kemite yu ko kokonetech kiboitinichu konetech Jehova ko sikowalak atebenyo ako newalak nebo iman asitun ketuye kuyo kelen amwa kole konyone lakwet nekinyone nyokolechi ingeno ketuye kipsengwet akikatkei kulechi ingeno lechi mongenin ile ibwoti atkinye keng'ololdosi kongoi amu kinyo ko kongoi akikwek chu oyoptoi ng'oliot asikotun ketuye kibagenge kongesa asikemwochi kongoi Jehova akondoiwech. Jehova nebo kamuktaet, kongoi Jehova nebo koikeny. Kumwoe kongoi eng ng'oliong'ung nekainetech nebo rani ako kongoi mising tamirmirieng'ung netilil neindoiwech eng atkan kora. Kibagenge nekitindoi ing inye Jehova kesome ikonech kibagenge eng biik chok chekimenye tugul chekiyoe kasi kibagenge chekimi kanisa kibagenge o Jehova inetech akikonech muitaet neitindoi muitaet eng chomyeng'ung ako mising Jehova chekose it kokakisom ikochi kaberuret ikochi muitaet akiberur ichek eng tuguk che makutik kwak rutochi ichek Jehova amu lagokuk tugul akot chetom kokas ko Jehova itwech asikobit yetokobendi kocheng'e tuguk checheng'e eng YouTube konyor ng'oliondoni kakesir eng YouTube asikobit koepchi it akonyor waletab muguleldo. Kongoi mising eng age tugul. Ara Jehova akot ara maro nemait eng betutab rani kemwoe kongoi kora amu kinget kele kiboityong'ung. Ra kiboitinichu Jehova yebendi boisionik kwak eng wikit komugul imi koboto koborek kwak ak tupchosyek chok tugul kesome kwak makeng'ung eng kainetab Jesu ne Etindenyo. Amen.